Ayo. Ayo. Turu bareng yuk. Yuk. Bakal keluar tangi-tangi sampai gawe keder orang-orang. Jarang kita manok aja turu bareng, enak pelek bareng. Karuan. Ya, yuk. Bakal turu bareng musim keder ayo. Ya yuk. Bakal turu bareng musim keder ayo. Orang tangi-tangi jari ayo. Semangko majikan, bos bawang, bos cabai. Wong sing ngono semuanya. Lagi durung dadi siji. Lagi durung dadi siji. Sayang setengah mati. Waduh loyo. Jaluk kegelang dituruti. Jaluk duit diutang. Selalu disayang sayang. Kakang minggu laku emang. Ayo bos DHM siap mani. Bos apa? Oh, dulu kenalan sih balik. Bos, terima kasih banyak bosku, bos DHM. Sepian wis dadi siji. Bos DHM. Boro-boro dikeloni. Bos DHM. Boro-boro turu bareng. Bos DHM ora demen. Selalu lara pikiran. Bos DHM ora emang. Bos DHM terima kasih banyak matur kesuwun sangat berkah umur rezeki. Bos DHM mau ngerti nih nggak? Ngerti. Arti bos DHM. Sing membutuhkan bocah ini. Bos Ali, bos Ali. Bos Ali, bos Ali, bos Ali, Bos Ali, jangan kakek bos jangan. Ali. Asik. Ini mama siapa ini mamas? Siapa? Mas Lipi. Uang rumah tangga beli kudu tekan batu. Yen wis ora suka balik kenani wong tua. Mas Lipi. Mas Lipi. Uang rumah tangga mau beli kudu tertekan batin mas. Iya, betul. Tapi kudu tekan-tekanan. Mas Lipi. Ulang kena ngerti. Arti apa no? Mama sedui anak rabi. Tapi aja nyiksa. Kula ora sanggup nyangka. Yang ini siapa nih mas? Karo ning batine bapakne Alvin. Larangan ning pikire. Larang sedang kenane. Bapak Alvin. Sekian wis dadi siji. Bapak Alvin. Boro-boro dikeloni. Boro-boro turu bareng. Kayak wong wis ora seneng. Kesiksa laran ning jiwa. Papai Alvin ora cinta. Papai Alvin, 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 Papai Alvin. Mas Lipi, Mas Lipi, Mas Lipi, Mas Lipi, Mas Lipi, Mas Lipi. Asik.
listrik ya kok non. Wah, anak kah ditumpaki sih. Game everybody. Siapa kenipen? Balai apa? Spesial keluarga besar hajat sekeluarga pengantin. Apa sih ngomong paling enak jadi rangga kaya, bahagia ketumpun dunia diperduli omongin tapi nyatanya ulap ni sunat lamun anang julukan udah tante girang di pasangan masih lenguan Ayah ready. seneng Ayah ready. Ayah ready. Ayah ready. apa cari Ayah ready bang yang punya salon. tangga hari ngomong apa sing penting kula suka orang mikirin orang ngurusin sing penting ganteng dan kedoi rapi apa cari baik tangga hari ngomong apa sing penting kula suka orang mikirin orang ngurusin sing penting ganteng dan kedoi rapi. Aku sih ngomong paling enak jadi rangga kaya, Bang. Oh iya dong. Emang iya? Iya. Oh tuh. Ayah Randy, 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 Ayah Randy. Aku sih ngomong